чувствую на Конгрессе, что очень важно подошли к ступени, и вот этот Конгресс очень важный период в моей жизни. И хочу передать всем, что это событие, оно является такой важной вехой в развитии всей Европы и меня в частности. Que pendant ce congrès, on s'est rapproché un peu plus et on va pouvoir commencer à monter. Ce que je voudrais dire aux amis, c'est qu'il faut travailler plus fort. Il faut que vous donnez tout votre cœur et que vous ramenez des gens avec vous, parce qu'on a besoin de se connecter et de monter tous ensemble. Lejaim. Hola, soy David de Madrid, España. Es una oportunidad estupenda tener al rap aquí en Europa. De verdad se siente, es un virus positivo que nos contagia a todos. Nos sentimos todos muy unidos. Tenemos mucho que aprender todavía y por favor no os pongáis la máscara nuevamente. Sed vosotros mismos, abriros unos con otros. Todo amor, amor. Lejaim. Congresului și deja mi-au trecut emoțiile, deși am trecut de la o stare la alta. Iar prietenilor mei aș dori să le transmit toate bătăile inimii mele. Aș dori să comunic cu ei într-un limbaj al inimii, al sentimentelor, al dorințelor, al emoțiilor. Asta e tot, asta e toată esența cabalului. Ich bin Stefan aus Deutschland. Das ist jetzt mein zweiter europäischer Kongress innerhalb von 2 Jahren. Und ich bin ganz aufgewühlt über diese ganzen Leute, die ich hier jetzt inzwischen wieder treffen kann, mit denen ich auch im Internet immer wieder in Verbindung bin. Und man sieht einfach, was für Schritte diese Menschen gemacht haben oder wie ich mich verändert habe in diesen 2 Jahren mit Kabbalah. Und es ist einfach eine riesige, nicht gespielte Herzlichkeit hier. Das ist großartig. Und was mich an Kabbalah so fasziniert, ist halt eben, man kriegt so ein Geländer in die Hand. Man kriegt wirklich etwas, wo man sich auf seiner oder bei seiner Entwicklung halt eben langhangeln kann, sicheren Pfaden, die vorher schon mal Menschen gegangen sind. Ciao a tutti, sono Dario e sono di Roma. Per me è la prima volta che partecipo a un congresso di Kabbalah. Devo dire che è un gran miscuglio di emozioni molto forti, molto violente. Si tocca l'apice, si tocca anche il fondo, però soprattutto appunto si tocca l'apice. Ed è questo che voglio dire anche agli altri. Non abbiate paura. Il dolore che provate serve a sperimentare la grande gioia che un'esperienza come questa può darvi. Hey, hallo, ik ben Jan uit Nederland. Het is fantastisch om hier op het congres te zijn met zoveel mensen die ook Kabbalah studeren. Het geeft een boost. En ik merk, kijkend naar de wereld, dat we op goud zitten met deze wijsheid. Dus help mee alsjeblieft allemaal. Lechaim. Okay, ich bin der Bernd aus Stuttgart. Was mich immer wieder begeistert auf diesen Kongressen ist, dass jeder fightet fürs gemeinsame Ziel und das mit anzuschauen, das ist für mich immer eine wahnsinnige Freude. Und was ich eigentlich jedem mitteilen möchte, einfach weitermachen, die ganze Zeit weitermachen. Power ist Martin. Lächeln. I am Gary from the group, and today is my first time in Berlin. I think the Congress is going great and it's really inspiring. I like to say to the world clearly that we should do this more often. We should unite. Lechaim. Zdravo prijatelji, ja sam Damir iz Hrvatske. Ovdje sam na kongresu u Berlinu drugi put i osjećam koliko smo se svi zajedno povezali i koliko svi osjećamo da jedino zajedno kao zajednička cjelovita europska grupa možemo napredovati duhovno. No jedino kako to možemo je da svatko od nas se osjeti odgovornim za ono što se događa, se osjeti odgovornim za sve, da povežemo naša srca zajedno, to samo svatko od nas može. עיר האמת, העיר שבלב, שבה כל רצון ורצון ישתלב. יום עוד יבוא, וגם בית המקדש בתוכנו יגור.
יקום מחדש. Алик из Израиля. Что я могу сказать насчет конгресса? Каждый конгресс — это всегда что-то новое. Он приносит всегда какое-то новое потрясающее ощущение объединения, всегда с какой-то другой точки зрения, и никогда как ты себе это представляешь. И это потрясающее чувство обновления связи между нами мы должны взять с собой наши группы по миру и держать до следующего конгресса. Esu Dalius iš Lietuvos, priklausau Kauno grupiai. Šitas kongresas viršijo visus mano lūkesčius, kuriuos aš įdėjau važiuodamas. Aš esu labai patenkintas, kad čia atsiradau, pamačiau visą tai, kas vyksta savo akimis. Labai ačiū visiems susirinkusiems ir bravo. Лехайм. Меня зовут Анатолий, я из Эстонии. Не первый конгресс у меня. В этом конгрессе очень трудно вначале, потому что Европа она не такая активная, не так зажигается сразу, как русские группы, как Израиль. И мы все чувствовали напряжение, которое было с первого дня конгресса, и мы все почувствовали на второй день, когда мы были готовы открыть свои сердца, у нас получилось соединение. Мы почувствовали эти искры любви, которые пробежали между нами. Я хочу пожелать всем хаверим в мире, всем людям: откройте свои сердца друг другу. Поднимитесь над своим эго. В этом вам поможет наука Каббала. С любовью. Лехайм, ребята. Лехайм. Je m'appelle Antoine, je viens de Suisse. Premier congrès de la Kabbale. Je pourrais dire que ça m'a apporté une lumière. Je crois que ça a un peu agrandi mon point dans le cœur, ce point dont on parle beaucoup. De rencontrer tous ces gens extraordinaires et puis surtout de voir que finalement on est tous pareils, on recherche aussi la même lumière à comprendre. Et je crois que la Kabbale nous permet d'atteindre cette compréhension et de réaliser que finalement, malgré qu'on soit bien souvent égoïste, au final on est tous un et puis on recherche la paix tous ensemble, l'harmonie, et puis je trouve ça absolument fantastique. Donc pour tous ceux qui s'intéressent, rejoignez le groupe, c'est vraiment extraordinaire. De France. Vraiment c'était un congrès très spécial, quelque chose de très profond. On sent vraiment ici qu'il y a un désir très profond d'union entre les gens, il y a beaucoup de monde. On ne peut pas parler avec tout le monde et pourtant on sent cette force qui nous entoure, on sent ce que le Rav essaye de nous transmettre. Et à chaque seconde, chaque moment, on sent chez les amis cette chaleur qui nous entoure. Et il faut vraiment venir dans ces congrès pour ressentir ces émotions, pour ressentir cet amour, pour essayer de pouvoir la transmettre après aux autres, à tous ceux qui n'écoutent pas. Donc venez, revenez-nous, sentez tout cet amour, toute cette joie. L'Chaim. Kæri vinur, ég heiti Hannes. Þetta fyrsta skipti sem ég fer á svona ráðstefnu. Ég veit ekki til annars en að ég sé fyrst Íslendingur, en það kann að vera rangt. Ég veit ekki hvað ég á að segja við ykkur. Við erum búin að ganga á lífsinsbraut og skortir ykkur svör og þeir virkilega viljið fá þessi svör. Þá skulið þið tengjast vefsíðu Reymaru Learning Center og þá byrjar ævintýrið. En þetta ekki einfalt, þetta ekki auðvelt. Þið verðið að vera til í að fórna miklu, en hér liggja svörin. Þið getur trúa mér fyrir. Komið, sem fyrst. L'chaim. לא נישא את הכאב